Na tukianjĩrĩria nĩ atĩ Commission ya ithurano na mĩhaka IEBC nĩ yanĩrĩire Duncan Mũratia Nyaga ta mũhotani wa ithurano nini wa ndini ya Evurore na Peterson Njeru ta mũhotani wa ndini ya Mumiji ĩrĩa ĩrĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa mbere ya Rũgongo kũu nĩ kaunti-inĩ ya Embu. Duncan Mũratia wa kĩama kĩa UDA arayũkirie ũhotani wa wadi ya Evurore na kura 7,853 kũrĩa aracindire Albert Muchira Kĩgoro wa kĩama kĩa DP thutha wake kũgĩa na kura 1,940 wa ndini ya Mumiji. Peterson Njeru ũrĩa ũrahũranagĩra gĩturwa na tigiti wa UDA arayũkirie ũhotani na kura 3,207. Juu competitors wangu walikuwa natisha mimi akisiko ninalala, but I thank God for what my people have done. Nimeng'ang'ana hii kitu miaka mingi and I want to promise watu wa Evurore sasa ndio tumepata kiongozi. Ningerudisha shukrani kubwa sana kwa watu wa Mumeje kwa kunipea kura kwa wingi na kwa kuwa na imani kwamba naweza watumikia. Sasa leo ni siku yangu ya kuwarudishia shukrani na kuambia kwamba mimi niko tayari kama nilivyoahidi wakati wa kampeni. Sasa ni wakati wangu wa kuwaonesha kwa vitendo.